Motherfucker. Fucka mother. Motherfucker. Čekaj da zatvorim prozor da me niko ne može čut kak snimam. Ali sam ću vam nešto pokazat sad. Gledaj majicu. Vidiš li tu majicu? Jel znaš šta to znači? To znači da ova majica znači da ovo poklanjam. Tako je ljudi, dobro ste čuli. Znači, da bi sudjeli ovi u ovoj... Uglavnom ljudi, ova nagradna igra će malo potrajat, jer ja bi ga, nemam para, brate, jedva sam ovo kupio. Ali uglavnom koji je vaš zadatak? Vaš zadatak je, svako od vas pozove 10 prijatelja na moj kanal. Tako je, svako ko ovaj video vidi, 10 prijatelja na svoj kanal, na moj kanal, brate, pozove i ko hoće, brate, može podijeliti ovaj video. Kad pozovete 10 svojih prijatelja, to meni pošaljete u inbox da ste to napravili. I svaki od tih vaših pozvanih prijatelja može sudjelovati u igri. Znači, ljudi, šta želim reći? Vama je to 2 minute. Pozovete 10 prijatelja. Kada bratan ovaj ovdje koji sjedi s PlayStation majicom dođe do 10.000 subscribera, znači fali nam još 9.000, logika. Malo manje, 8.700, isto logika. Kada bratan dođe do 10.000 subscribera, svako ko je pozvao 10 prijatelja, stavljamo u tombolu. Vrtimo tombolu na video ili live stream, nebitno. Izvlačimo jedan papirić, otvorimo ga i šta vidimo? Vidimo kome stiže PlayStation na kućnu adresu. Znači ljudi, lagano vam je. To vam je 10 minuta vremena, a meni bi to značilo ko kuća. Znači, sve bi mi to značilo. Sve što postoji. Znači, razumiješ neke stvari. Šalim se ljudi. Želim vam reći, znači, 10 prijatelja to pošaljete, to je moj kanal. Možete poslati ovaj video, uglavnom da kažete da se subscribe-aju. Najbolje vam je poslati ovaj video, pošto će svako onda i dalje zvati, brže će se doći do 10.000 subscribera. Kada to napravimo, bratani, PlayStation neko od vas osvaja. Novca, Gans. Znači, ja ne znam, ovo je fair i pošteno da ga jebeš. Ja cijelo vrijeme ne gledam u kameru, ne gledam u ekran od kamere, WTF, izgledam sad ko da, ne znam, pričam sa nekim, gle ovo, a gle ovo. Uglavnom, to sam vam želio reći, pa ko voli neki izvoli, što prije dođemo do 10.000 subscribera, neko će se usrećiti sa PlayStation i dobiti ovu PlayStation majicu, ali korišćenu, neopranu, da se osjeti, ako si pravi fan, onda želiš osjetiti taj znoj. Ja sam fan sam sebe, šalim se, brate. Ne, dobivate PlayStation i gubite se odavdje onda više. Šalim se ljudi. Uglavnom 10.000 subscribera. A niste ni svjesni šta vam spremam za 20.000 subscribera. Uglavnom ljudi, to bilo to. Nadam se da ćemo to što prije obaviti i bit će stalno neki giveaway. I šta sam još htio reći, na svaku 1000 subscribera ide live stream 24 časa. 24 sata. Uglavnom ljudi, to bilo to, ja mislim da sam kralj, razumiješ, ko bi vam dao PlayStation za džabe, znači za ništa. Nemoj zajebavati, jebote. Šalim se ljudi, uglavnom to bilo to i gratis neko dobije i ovo. To uvijek treba svakome. To bilo to ljudi za ovaj video, šerujte, lajkujte, jebte mater svima, aj bog ljudi, to bilo to šta da vam kažem, nadam se da će vam se svidjeti ta ideja. Ajde, čao.